bagas malas ni uhur sihol dopak konon nami. Tuhan hamba hasoman nami, hatamuma nagabi Ur mandalani ari ni guru nami bagasam Jesus matong. Amin. Kinaholongan ni Tuhan oras jana dami mabat tagadupan mangihutkan ayat sadarion ibu bayi hita marguru hubani toni surat mai bandili Galatia 5 ayat 22 nama nugut sonon tapi ondo buah ni tondui holong malas nyuhur damai lumbang nyuhur habasaron halayakon haporsayaon halam apa panrajayo ay madasnis kuria hinaholongan doma ipasaw tuhanta jana ilak goluta gabe kuriani marhite parroni tondu napas nasirsir manorap bani haganup halak na porsaya marhite korani Jesus holong tongon ningon matarida golu ni kuria ini bagas hapor sayaon dapat turu golu na margulu bani tondu ini Tuhan ini ibo to hita do jol ma do hita jana ibagas daging ido pakon hita do homa bui horja apa tanggung jawab na borak nagati mambubai hita taruyun bani rosu ni dunia biak hajol monta saya rosuhan do manangihon rosu ni dunia jana mangiri kons aido asigati do hita gabe tartols ningon matarida golu ni jana madabu sehu bagas dos golu namar guru bani Tuhan upah ni dosa aima hamate saya podas mahita pau ba uhur humbani ganupanin ido pakon hamba imas uhur ay jupa marhite na sirsir manal soli dosa masopot konai hubani Tuhan jana pondos diri bani rosu ni Tuhan nasirsir manorap golu na tarida marhite na sirsir mana di kondosa jana manggolu ibagas hasitongan ay ma golu na do pau bahkon uhur domay pasorap tondi na passing bani hita na porsaya ini kuria na isorapi tondi na passing do hita jana marguru bani rosu ni tondui ay manamin tong goluhta boy do masa bata mangahap hira doma isorapi tondui goluhta jana ni nuhurta pori hape na ilahoy hita parsuru ni tondui ay maay ulang manamin podas tu iluarhon hita sonay apalagi masay urahan uhurta man lahoy na jahat nasambor jana namatin ni parduniaon dugatinan ningon do ilajo hita mangida ganupai humbani rosu ni Tuhan na iya jarhon bata marhite pambubahon ni tondui napasi ayat tasadarion on masih paingat bata nagabi hondor paingat-ingat hita bani rosu ni Tuhan na iya jarhon tondui narup sorap ay igoran do buah ni tondui on aima holong malas niuhur damai lumbang niuhur habasaron halayakon haporsayaon halamlamon apa panrajayon diri on mahumana gati isobut marhitei hata sembako rohani 9 bahan pokok rohani tanda utama hidup dalam roh dom hujin sai padum hita maguluta hubani hasi-hasi hondoron paingat kon hita nasib tong do barang natotap do goluta mangguru bani tondu napasi ijado patut jupah buah ni tondui oni hagul kon hita dingati hita ma huja janah maraha maguluh tasadarion idu pakon hita do horje siganu pari hujuma hutiga ihuta barang ijape tene pajupa do hita pakon hasoman na dohor
pajupa pakon hasoman harosu, bahkan rado majupa pakon nalang harosu. Itatap juma apa suan-suanan rabu harma ngalut ni paruhuran, halani perlu ni modal pakon perawatan, memutar pikiran laho manguhal haporluan. Ikawakon huta apa tanggung jawab ijai, rabahak dohoma hangaluton jupah, sipata susah jana borit pangahap, totu langsai tarulangi ganupanai. Ningon do pak koron ganupan, maningon do monang homa hita man do pak kon haganupanai. Ase boy monang totak mamar guru bani tondu ini Tuhan. Jana iri-iri kita mangihutkan sia hondor hagoluhan na ibu bay tondui. Songan nini ayat harian sadarion. Kita haganu dodingta haleluya 22 ayat orang dasualu manobut sonon. Sai gokiham uhuru bay holong ateimu pade arham lakaku bani hasomankin dao pamisirham ingorhu halateyon patimbul hadameyon nasambor padauham paringgas ham uhuru man lawan dosain tambahi gogoh nami bay pangujianin sai tolong ham tong tong man lawan musuh nami sai ulang isorapi dunia uhurhon. Aima namanggoki hatani Tuhan sadarion. Amin martonggo mahira. Ham Tuhan Yesus terima kasih masoba nami bamu isuruh hamdo tonduina pasing sorap benami jana gabe pangguruan nami mandalani goluon. Doma iajarhon benami buah ni tondui sai urupi ham mahanami makaguluh kon ai layur bani goluh nami. Amin.